Ikipe ya Rayon Sports yo ntigomba kuba yakwibagirwa ibintu yaboneye kuri stade Amahoro ubwo yanyagirwaga rwose ibitego 4-1. Umwe mu kintu waryoheye abafana, abantu barebye umukino rwose, barebye umukino mwiza urimo ibitego, urimo vibe, urimo imbaraga. Abakinnyi bashyashya b'ikipe ya Rayon Sports bari mu kibuga bigendanye no kwenda baba bataramenyera kirere n'icyo, ariko benshi bavugaga yuko imyitwarire y'abakinnyi bashyashya b'ikipe ya Rayon Sports atari mibi ugereranyije. Bavuga ko rwose ikihe kandi bari kubisha mu bwego rwose ko babona ko bashobora kuba hari icyizere bari gutanga. Ikipe yari ifite abarimo kwizera Olivier uzwi nka Gishweka, nayo itigeze byorohera cyane rwose, yahindukiye inshuro enye zose. Ikipe ya APR rero banditse ngo yanyagiye rwose Rayon Sports riganjemo abakinnyi bashyashya rwose yegukana igikombe cya Super Cup ya 2025. Umukino rero wakinwe kuri uyu wa gatandatu muri stade Amahoro. Uko rero umukino wagenze muri rusange, umukino urangiye APR itsinze ibitego 4-1 itegukana igikombe cya Super Cup 2025 munota 94. Ubwo no kane w'inyongera APR nibwo abonye igitego cya kane gitsinzwe n'uwitwa Mamadusi, igitego cyiza cyane. Habayeho tego rwose, habayeho gucenga umunyezamu hariya rucabana yaraha umupira n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco, nyuma yo kwandagaza rwose umunyezamu Kwizera Olivier amucenga. Ubwo rero utwa Ruboneka Jean Bosco ibintu yakoreye Kwizera Olivier ashobora kuba azabyishyura, ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ku munota wa gatatu w'inyongera Rayon Sports yakozemo ibona igitego cya mbere cyari gitsinzwe n'uwitwa Ndikumana Asman rutazamu ikipe ya Rayon Sports. Ku munota wa 91 abafana ba Rayon Sports bari batangiye gusohoka muri stade batashye. Umusifuzi wa kane yongeyeho iminota 5 ngo umukino usozwa. Ku munota wa 46 niyo mugabo Claude yagize ikibazo cy'imvune ava mu kibuga asimburwa na Abugingo Hakim. Ubwo n'uburyo umukino wagendaga n'abitwa Ndashimira Ishari yize kurekura kufra nziza rwose, ariko biza kubibya ubusa. Abanyezamu arayifata. Ku munota 79 nabwo hari akantu kabaye Rayon Sports yakoze impinduka mu kibuga, havamo witwa Faustin Likao Kitogo, mwakinnyi bitwaye neza bagaragaje ko abantu bazawukina kabisa mu mediateri beza, ndetse n'uwitwa Ben Azizi, hajyamo witwa Ishimwe Fiston ndetse na Ishimwe Eligan Juru. Ku munota 75 APR nayo irimo irusha Rayon Sports cyane yoshyeba n'iki witwa Jibril Watara arimo yigaragaza. Ngira ngo byari ibintu rwose bitangaje. Kusa ku munota 24 APR nayo yakoze impinduka mu kibuga, ikoramo witwa William Mutogi na Mugisha Gilbert, ishyiramo Mamadusi ndetse na Denis Omedi. Ku munota 70 igitego cya gatatu APR yatsinze. Dawuda Yusufu yatsinze igitego nyine cya gatatu cya APR nyuma yo gucenga neza rwose, yinjira mu rubuga rw'amahina ubundi anyuza umupira mu maguru yitwa Kwizera Olivier kijyamo rwose. Ku munota 39 rwo Tonic Toga wa Rayon Sports yaryamye hasi nyuma yo kugongana na Nigena Clement, wahise rwose yerekwa ikarita y'umuhondo. Ku munota 64 kandi Rayon Sports yarasa uburyo buremereye cyane imbere y'izamu, umupira mwiza rwose. Bienveni Chauchin yari ahaye Ndikumana Asman, ariko niyo mugabo Claude agenda yihuta aratabara akuramo. Ngira ngo bane babakinnyi bashyashye. Bienveni umusore rwose agerageje nawe gukina neza. Ku munota 59 akoze impinduka mu kibuga, havamo Mehmet Dawo, hajyamo witwa Ruboneka Jean Bosco, nawe rwose waje gukora ibyo mwumvise yakoze, ngo byari mu byo rucabana. 55 APR yarasa uburyo bware kuvamo igitego cya gatatu witwa Jibril Watara rwose, twitwa Kwizera Olivier yagerageje kugenda atabara ekipa ariko biranga. Dawuda Yusufu ku munota 52 yashikoze nawe ishakishije uburyo yabona igitego naye ntibyakunda. Mu munota 48 Byiringiro Gilbert yagerageje nawe yageze kuryama hasi kubera ibibazo byo avuga ko yagize ikibazo cy'imvune. Byari ibintu bidasanzwe cyane, n'umukino wabonaga kuri mu bwitange. Ubwo rero APR buryo abonye igitego cya kabiri murabyibuka, uvuga ko rwose Rayon Sports hano yari yarushijwe mu buryo bugaragara, nayo irabyemera kabisa. Ngira ngo yenda nk'ibindi nakubwira,
nk'ibindi nakubwira nuko abantu bari bari muri stade muri rusange baryohewe n'umukino, nk'ubu bafana bari bari muri stade Amahoro bakabaka ibihumbi 40 baryohewe cyane kuko stade yendaga kuzura. N'umukino rero dore ko ama equipe yombi ari gukina, abenshi bari bameze neza ko urumva equipe buryo zari zidaherutse gukina, kandi n'umwe mu mukino wari uri ku masaha meza ku munsi mwiza mu minsi ya weekend, aho umukino ugomba kwitabirwa n'abafana muri rusange. Teka ya Super Coupe rero ntekereza ko mwagiye mureba, gusa nka APR na Rayon Sport zaherukaga guhura 2023, ubwo ikipe ya APR rwose yaherukaga gutsinda Rayon ibitego Rayon Sport 2023 niyo yakegukanye, yatsinze ikipe ya APR, murabyibuka itsinda ibitego 3-0. icyo gihe rero APR ihita itahamara amasa, kugeza ubu rero ubu ngubu rwose APR ikomeje kugenda yigarurira ikipe ya Rayon Sport. By'umwihariko kandi kuri stade Amahoro statistiques zitubwira ko ikipe ya Rayon Sport itarahatsindira APR. Ntabwo birabaho ko APR itsindwa na Rayon Sport kuri ino stade, bikomeje rero kuba byagorana mu gutegereza tukareba ibyo ari byo. N'umwe rero mu biranzo no mukino ngaye ngoko uko byagenze, abarimo nka Isho Speed mu ba influencer bakomeye cyane ku isi wari waje kwitabira no mukino, yatangaje byinshi byose tuzagenda tubibabwira amakuru yacu ataha, ndetse n'uburyo yitwaye umukino wabanjirije bwo umukino wahuje abakobwa ikipe ya Rayon Sport y'abagore itsinda. Byose tuzagenda tubibabwira ko imikino yindi byagiye bigenda, ese bitabiriye umukino, ese bisi ya APR yavuzwe yatwaye ngaka yabo bimeze bite.